yeah. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Sama ada arah tidur tiket. Sama turun satu. Parkir kiri kita kanan. Kanan sir. Oke teman-teman, jadi sekarang sudah pukul 20:15 sampai di rumah makan Sinar Harapan. Jadi tempat peristirahatan bus Metro Permai makan malam teman-teman ya. Tepatnya di daerah Endrekang, rumah makan Sinar Harapan. Oke. Dan di ujung ada bus Sinar Muda. Oke, jadi sekarang kita lanjut masuk di warung teman-teman ya. Oke, Om Kadang. Bus Sinar Muda sudah duluan start. Scania K410. Oke, dan sekarang ini sudah di rumah makan Sinar Harapan teman-teman ya. Dan inilah suasana di rumah makan Sinar Harapan yang ada di Endrekang. Dan ini untuk bagian parkirannya lumayan luas teman-teman. Dan di sini bisa muat bus sampai 10 unit diparkir ke sini teman-teman. Nah, biasanya kalau jam 10 dan jam 3 subuh bus singgah di sini untuk makan. Dan yuk kita lanjut makan. Nah, jadi ini ditemani anggota bus. Oke, selesai makan kita langsung minum kopi teman-teman ya, biar semangat begadang sampai di Makassar. Karena saya trip di Metro Permai itu full begadang, nggak tidur teman-teman. Pokoknya kita lanjut. Oke teman, nah di sini ada 2 bus double deck ya. Nah, mau yang suka bus primadona silakan like ya. Kalau yang suka bus metro silakan komen juga teman-teman. Mana yang paling bagus? Jadi pintunya masih menggunakan pintu elektrik ya.
masuk. Tayo ba motor? Suroy. Tarim bete tat inokan. Dari tolaran po nanti si pasangan nanti mana to. Oh, di nona palaram pote baru nanti double deck. Iya si pasangan nanti. Sang pasang. Kanan kajo buat apa naman kebiasa 2020. Oh, coba apa anu tapi teh bana Seri. karoseri lambang apa gudang na dian na. Luran na masor penggaon pa medyo main apa itu. Cicilan na tuh ke di bawah medyo main jalan. Iya. Luran lah kalau park. Hindi main na. Udah itu ako. Oh, Pandai maksud. awar kalangan nih. Oh, enak. Lagi kita buang pesan. Pasti udah mati ini. Ya terus. Oke, Pak. Satu kaki ini sepatai belan narik ya dari kanan.
coy. Tajong nih. Untuk awam.
masuk break. Wow, enggak lah. Trima roda double decker. Garuda Malili Mangkutan. Untuk lo enggak itu? Orang lima mulai menuju Toraja. Mesin deh. Wah, anu rusak kontainer. Iya. Nggak dua aja mau parkir.
Dia tepan deh. Iya. Enak tuh Borlindo orang di tepan na. Dengar kapal tuh lewat. Gue tiro pembantaran atau kapal kat. Palu dia tuh oke. Full deck. Double deck. Tuh nakapusap aja tuh nana. Tanya tuh Nusantara game bilang gue tiro laksana gue tiro tuh. Laksana ya. Terajaya.
Kalau aja mau kunti depan nama sita. Jo. Kalau aja nanti masih tah. Aja muka. Itu parkir sekarang. Iya. Barangnya bos. Kan binte, mendaftar.